वर्षा सकाल व अन्नया ड्याको कया तम बुङ्गया थुसिया रथ जात्रा शनिबार यलया जौला खेले फोटो केना विधिवत रूपमा कुचाकुदु हलिमे दक्ले ताहाकगु जात्रा कया तगु सुई न्याहाक तढंगु बुङ्गया रथ जात्रा वंगु बचला थुपारु खुनु यलया पुचे दया त रथे बिचाका न्यागु ख दया त रथे बिचाकु पेनु लिपा बुङ्ग या त यलया गाबा मंग नुग लगख थटी या न्याके थुंका चौला खेले हयात बचला थु पञ्चमी खुनु चौला खेले फोटो केना जात्रा कोचागु ख शनिबार जावला जात्रा सुएको नीति देया राष्ट्र प्रमुखिया हैसियत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाट लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वको उपस्थिति दुख वेकअपिन्त यल महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जन उपमेयर मञ्जली साक्य लगायत यलया जनप्रतिनिधित्व लस्कु स्यागु ख थथे वेकअपिनको उपस्थिति गुठी संस्थान यलया प्रमुख रख्या पेकुली पाक्ल केना ठुगु जात्रा कोचागु ख थते हीरा मोती पन्ना जडित पाक्ल रख्या पेकुली क्यङ्गु थैगु देवगण यक्षगण मनुष्य व नागगण या त क्यङ्गु थैगु धार्मिक मान्यता दया वया चंगुदु थथे पाक्ल जात्रा विधिवत रूपमा कुचाया ठुङ्का राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुङ्ग व जताधारी लोकेश्वर मिन्नाट्यान दर्शन याना दिगु ख अन लिपा मिन्नाथ्या रथ तंग पाखे सला हगु खसा बुङ्गया रथ द खटे तया बुङ्गे बिचाकु गुख